Di pediang subahaya paralogi para jor sa shisen sa kaneka channel kisawayom. Paralog kaneka por nya keren kendiat. Sapang kaneka notification jangka sorkar. Kapadang kam penmi hakakan riu tarik. Ubnai bakandai jo usnem arajar arfusau. Nah kamenta kita ki individual ne kita ki organization ki baju penmi hubor apa social media platform. Te paralog mentang ya pai kendiat sapang kaneka notification jong kasorkar kaneka notification jong kasorkar kadai ka bagalapan mi akakan dari September arajar arfusau kaba ongkumni in accordance with para 510B of the Meghalaya Public Communication Policy arajar arfusau notified by number 19 July 2024. It is hereby informed that all individuals and organizations not accredited and impaneled with the Directorate of Information and Public Relations (DIPR) who are involved in disseminating news on social media platforms within the state of Meghalaya are required to register with DIPR by submitting the required details as per the prescribed format. Enclosed with this notification submission can be made either physically at the DIPR office or via email to diprmeg@gmail.com. Any individual or organization not accredited or empaneled with DIPR who disseminate news on social media platforms within the state of Meghalaya without completing this registration will be deemed in violation of the Meghalaya Public Communication Policy 2024 and action in accordance with the law will be pursued. The paralog ada supaya kaneka notification jong ka sorkar Meghalaya kabak permi akan dari ugnai bakandai usna marajar prosau. Supaya jeladang sukanya kaneka registration kaneka long kajik sengau simit kejonga ba nakaliang kejonga hingam das sengau per namar kumbangi juti pih bah habangi pom nei habangi snai kino organization habangi snai ken jakrup la nei kino ki welfare organization la ki kenhun hapo kisnong kitau hapo kajela hapo kari India hi ada kamtam la ngi kwa ban yo kajinya trailang la ki lajing yarap nang ba kasorkar parapornya haban da register kanang bakataka organization la kataka kenhun kajong ikan long singan bat ki breuru kila bancania namar kadai ka ba la register hapo kasorkar dan nakataka daw hajing sengau junga hinga sengau ba kana kajing permi notification jong kasorkar banda register ya kini ki yakin ki individual na kita ki organization ki ba penmi hubor haki tentang social media rasa kana kam dalong sisa kata ka ba lasngau kata ado kata namar ba nam dasngau phere ado kata ha biya dai kana ka rukum register ka ba lase lada ka sorkar ka mu hakalenti ka ba kaba nakamenta kaba ban pendon kam lanai ban pej kata lenti kaba la lenti kaba yarap ya kitu ki khon samla ki baju penmi khubor ne baju penmi video hagi YouTube channel ki jongki hagi no kiran san social media ban yarap ya ki kam tam gitu ki badon sam kanang bakin la ban kiu saprang kan mangkalong kan lat kamai ya ki bakin la ban yang halaki jongki jan asngau ba kane kada lada kasorkar kawan kata kalenti kaba bej kaba renti kata kaban ban pelai na kita ki khubor ke balong ki fake news ki misinformation berkumta tetala kalong hata kurkop mas ngau ba amda sing per ka notification jong sorkar mar bah ka biade ka registration la se kanom da per hendrei ladang ya phai chu pat ya ka biya ka notification ka ba hakalaspan ka ba ang chia pa menta. This notification aims to ensure that no individual posts contents that is against the interests of the state, public order, decency, morality, or involves defamation of any institutions or individual, or that is likely to incite the commission of any offense. Dengan susngau bakane ka last part hakane ka notification pan kaba let's see kabala si nakaliang kasorkar kalaban pendon ya kitu ki
beliau ki bakren persya la saya ka sorkar ne ke institution la ne namar ba yo iba hakane hapo kargi India kumbangi latip hibangi yo kata ka hok lai lut ban keren ban kentho kham tam ya ka sorkar ya ka hukum trikam jong ka sorkar bad ya ki polisi jong ka sorkar bad ya kino kino ki kam ki ba ka sorkar kala ngila ban kentho ngila ban keren ban ngila ban penpau ladangi tip baladangi la ban penchong no rim ha gajing sia la saya ladang syus ngau pat ikane ka benta ka ba khado ka bala pan manon gajing ta ba ka sorkar kala ban long kemban kala ban pendon kam ya kane ka notification la ya kane ka polisi ban pensengap jar ya gitu kibreu ki bakren persya ya ki department ya ki institution jong ka sorkar bat kumta ter na kata kadau na kalian ka junga hi suwa ban pen pawah ngane ba hakane ka notification ka don arbenta ka wei kalong ban register ban hakabiya de ka registration na kalian ka junga hi ngam snow per nrenga snow ba karena ka notification kabiang hi ladangi haban da register ya kita ki eh, ya kita ki cuba mentangi ai kubor lang bagi YouTube channel ni ladang ida hab dan register ka biang kata karo kom register la kas sorkar kat mu nak menta ka babha ban nak menta ban yarap ane ban kentiu ane ban nak menta kata ka jing singai ane kata ka jing kam begitu ki bapen mi kubor kin long responsible ane kin long don dikit se ai ki bagi ipen mi nang bagi ransan social media te mereka nak benta ka ba arpat asudon kata ka jing shooting bayok ka sorkar ka pendon kam bakla kapan kam lang baka neka polisi kabakala penmi lang baka neka Meghalaya Public Communication Polisi Arhajar Arfusau lang baka neka pendon kam penban ba ban pensengap jare kituki baju penpau yaki taki eki ba nagalang kasorkar kaba kipat bakim suyaham kipat bakim suyahap karu kom trikam dan kum kita ki kam bamsap dan kum kita kam kino kidon hi jing terjo kami sorkar kaba kipat bagi jukan tho bara boleh se yok ba kasorkar ka pendon kam baklah nang bakane ka polisi ban pensengap jare kita ki eki kan sudah tangga tagajing te paralok sakawai pat ka benta ka bangakwa ban keren hakane ka video kalong hadin ba penmi ka sorkar ya kan notification ngayo ipat hakawai ka Facebook account jong uway orang ba uba kerteng Jonas JTL Lamare uba lakam ba ula job hadin ba ka sorkar ka penmi ya kan notification insu ya pa ya kan post ka bala post da uba Jonas JTL Lamare ka ba ula post ula ongkumne at least la longkam kabala persyang bantek lakam yang kikam kiba kibom dai ban pensak yang kelumar iba presiden tensong deputi CM ila sim kia bahaya kan kekam hadin bangla ay kan kejing thau sai bon pat kito gi hak bon pat hak kito gi por kiba kren persya yang ngah bangale ya kan ni hakabakut pat job manga kan kejing thau presiden tensong deputi CM nah lor kata une u rang ba ula pos ru hangane ula pos ru ya kasih thi ka jong u ka validated arf hundai tarik uju arf hundai tarik Januari arhajar arfu sau ketika subjek kalong requesting you and your esteemed department to cop the mushrooming of YouTube channel and unauthorized and unrecognized and unregistered YouTubers lalu berapa lagi kan neka cithi ka jong u rei hilaban page ni bangan post ka neka video ya kan neka cithi ka jong u ula post ka neka cithi bad ula post lang ro ya kan neka notification jong sorkar ka baka penmi ka kan dari September arajar arfu sauban kata ka jing tho ka jong u ka ba ula tho hane Facebook account ka jong u Jonas JTL Lamare kalong ba bon pad hagitu kipor ki bakran persya yang ngah bangale ya kan ni hakabakut pat job manga te yo i balang bakane kan notification hadin ba penmi ka sorkari kan notification adon basim kredit uta manga hak bakut job manga te ngam daku aban kan tho ai ya lor kene ke rei na ngat ngat bana kalian jong phi ki ba hakene ki por ki wat kita jebom nang tho nang puleru ki basung thu hi ya ka tin khasi la na lang basung thu ki la ban pe nang ba YouTube channel ba ki don kata ka jing sempang ka don kata ka jing sung thu ba ya ka ai ki ba ki i hapo social media ba hapo YouTube channel na kino san social media te asus pun pa ka jing asus ngau lengok kendiat ha bang yo i ba don ki basim kredit wat na ka ne ka jing le ka sorkaro te ngilayo iru balang ba na kalian jong ikong Angela
Renat i jeng baka thma orang li juki tur ilapan pauru ika jing persya halor kan eka jing penmi notification ka sorka te bon ke ban yakren rei nakal yang kajonga siko on pau tangkat ne na marba nakal yang kajonga ngasuyo i long bakan notification baka dar albata nakal yang kajonga ngasun pau ba ngamdon kan ko jing ngau persya hakawi ada berka notification dok sorka ban register ya kinegi YouTube channel ke ban ai khubor ke ba ada kata lala ka sorka kan ban ra kata karukom ai khubor ka balong responsible ka balong jikit klik kenang bagi do ki bay jupen mi khubor lang na kita san sosial media kinda berkat ikin don kata jikit klik ha bagi penmi ya ki ba hapo san sosial media ban nasudan pa kawai ka baar pa kadong nasudan kata jing semting yo balang bakan ka polisi ka sorkar ka pendon kambak lapan ban kapala kapandun ban kalong kata kajing kontrol kajing tek lakam kajing pesngap jar ya ka sentur lana kata kajing sngau jeng kipat ba nang baka tuka polisi ka baka sorkar kala penmi nang baka tuka notification kita katahi saya kenduk pat haka wei pat ka video deta ada di sambiang haka wei pat ka video kublai sibon kublai si hajar